Mwaho neza, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Jerome Muhirwa, uyu munsi tukaba tugiye gukomeza tuganira ku Giheburayo, inyuguti z'Igiheburayo, ingufu tubona mu Giheburayo. Reka twiyibutse, muzi neza ko tumaze kubona izi nyuguti zikurikira: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Chaf na Lamed. Uyu munsi tukaba tugiye kureba Mem. Mem yandika uburyo bubiri, yaba Mem ifunguye cyangwa se Mem ifunze, iyo akaba ari tuzagaruka ubutaha. Ariko uyu munsi reka turebe Mem muri rusange. Mem yandika itya: Mem ikaba isobanura amazi. Mayim mu Giheburayo, mayim amazi cyangwa se gutya mayim. Mem, Yod and Mem. Mem ifunze, Yod na Mem ifunguye. Ifunguye, Yod na Mem ifunze. Water ishushanya amazi. Amazi tuzi ko 60% na 70% by'umubiri wacu bigizwe n'amazi. Uko 60% kugeza kuri 70% by'umubiri bigizwe n'amazi. Ni ukuvuga ngo ubuzima ntibushoboka hatari amazi. Ushobora kumara iminsi utarya, ariko ntabwo ushobora kumara iminsi utanyweye ikintu. Ni ukuvuga ngo amazi ubuzima bwacu buyashamikiyeho. Ubuzima bwacu bushamikiye ku mazi. Nta mazi nta buzima. Nk'uko rero amazi atanga ubuzima, ijambo ry'Imana naryo ritanga ubuzima. Ni isoko idakama, ahubwo ijambo ry'Imana iyo umaze kubimenya. Turebe rero Mem ishamikiye ku buzima. Ni ubuzima, urukundo, ubwenge, ijambo ry'Imana. Twongeye kureba hano hejuru, Mem ifite umubare w'ihagarara 40. Izi nyuguti zose z'Igiheburayo twabonye ko zigiye zifata imibare izihagarariye. 40 rero uko tuyizi ni umubare ukomeye w'agaciro urebeye ku ijambo ry'Imana n'ibyo tuzi byagiye biba ku minsi 40, imyaka 40 n'ibindi n'ibindi. Reka turebe 40 isobanuye ku musozi wa Sinayi habaye iki? Mu butayu habaye iki? Igihe cya Nowa habaye iki? Tuzi ko Moses yamaze iminsi 40 musozi wa Sinayi afite amategeko. Mu butayu bamaze imyaka 40. Mu gihe cya Nowa iminsi 40 y'imvura nayo murayibuka. Ni ukuvuga ngo iyi nyuguti y'Igiheburayo Mem ni inyuguti y'ubuzima. Ishamikiye ku buzima, itwibutsa uko
twiyunga n'Imana tugasabana n'Imana. Ni ukuvuga ngo ubwo busabane tubona mu ijambo ry'Imana nibwo butwegereza Imana kugira ngo tuyimenye. Ubwo rero tuyibukira ko uko amazi atanga ubugingo, ubuzima bwo muri nosi tukabaho kubera ko twanyweye amazi, ni nako ijambo ry'Imana ritanga ubugingo n'ubuzima butuma twegera Imana kurushaho. Ngaho rero ndabashimiye, nawe utaha Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.